Dobrodošli ljubitelji motora. U današnjem videu ću vas upoznati sa jednim modelom kojeg je Kawasaki sklapao samo godinu dana. Kawasaki Coil V je bio u proizvodnji samo 2004. godine, a to je u stvari kopija Suzukija V-Storm. Ovaj model bi se mogao svrstati u touring klasu iako ima primjese i enduro modela u svom izgledu. Sa njim se može bez problema put na put oko svijeta uzimajući u obzir njegovu udobnost. Prvo da kažem nekoliko informacija tehničke prirode. Motor je dvocilindrični V agregat sa uglom između cilindara od 90 stepeni. Zapremna motora je 996 kubičnih centimetara. Odnos kompresije je 11,3:1. Hlađenje vodom i ima 4 ventila po cilindru. Snaga motora iznosi 98 konjskih snaga pri 7600 obrtaja u minuti. Obrtni moment iznosi 101 Nm pri 6400 obrtaja u minuti. Mjenjač je sa 6 stepena prenosa, a zapremna rezervoara za gorivo je 22 litra. Prednja koštica je dupli disk prečnika 310 mm sa po 4 klipa u kočionim čeljustima, a pozadi je jedan disk od 260 mm i 2 klipa u kočionoj čeljusti. Težina motocikla je 165 kg, a dimenzije su 2,3 metra dužine, 0,86 metara širine i 0,84 metra visine sjedišta. Razmak između osovina je 1,53 metra. Sve ovo pogoduje stabilnosti pri većim brzinama, a maksimalna brzina ovog motocikla je 210 km/h, što je sasvim dovoljno za duga putovanja. Ogibljenje je mekano i udobno, ali se dobija utisak da je dosta visoko za vožnju po krivudavim putevima ili u gradskoj gužvi gdje se zbog širine nije moguće uvijek provući između vozila na semaforima, ali ovaj motor i nije za neke žurbe. Rad motora pri obrtajima ispod 3000 obrtaja u minuti je dosta nervozan sa vibracijama, što je odlika V-Twin motora. Rad karburatora se reguliše elektronski sa masom senzora, tako da se dešava da se motor ugasi prilikom stajanja na semaforima. Kod mog Coil V-a sam u 3 godine koliko sam ga posjedovao imao cijelo vrijeme problem sa radom motora koji se često gasio sam od sebe, iako sam mijenjao senzore i kompjuterski podešavao smjesu goriva i vazduha. Ujedno zbog tog sam i odlučio da ga prodam. Evo kako je izgledalo vožnja sa Coil V-om. Nadam se da vam se ovaj video svidio i da ćete opet da posjetite moju stranicu da vidite i druge videe. Do tada pozdrav i sve najbolje.